ilisababisha hata akamtuma mwanawe Yesu Kristo akaja akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili mimi na wewe tupate kuokoka, ili mimi na wewe tukaweze kumjua, tukaweze kutembea sawasawa na mapenzi yake na jinsi anavyokusudia ama anatarajia tuweze kutembea. Siku ya leo ningependa tujifunze kuhusu jinsi ambavyo tunaweza tukaweka mioto yetu ama spiritual fire burning. Ni jinsi gani tunaweza tukadumu katika wokovu, ni jinsi gani tunaweza tukadumu katika kukesha na kuomba. Kuna njia 5 ama zaidi, lakini kwa siku ya leo tutazungumzia kama maneno 5 tu ambayo itatusaidia sana kama Mkristo ama kama mwaminio kuweza kuishi katika maisha ambayo ni ya Ukristo, kwa sababu mara mingi unaweza ukapata kwamba kuna watu ambao waliokoka miaka 20 iliyopita, miaka 30, miaka 40, lakini siku ya leo inakuwa ni historia tu. Utapata mtu anakuambia kwamba wakati aliokoka alikuwa na uwezo wa kufanya mambo fulani fulani, na hawezi akaelewa ni wakati gani alianza kulemewa ama ni wakati gani alianza kufifia mpaka akafika mahali ambapo kwamba ikakuwa ni historia na sio jambo tena ambalo analifanya. Na wokovu ni safari ambayo inabidi tuing'ang'ane nayo kila siku, usiku na mchana. Vile maandiko inasema ya kwamba adui wetu ambaye ni shetani anazunguka duniani kama simba, anamtafuta yule mtu ambaye atamrarua. Na ningependa kuhakikishia kwamba shetani hatafuti wale watu ambao hawamjui Mungu. Anatafuta wale watu ambao wameokoka, wale watu ambao wamesimama katika imani, wale watu ambao wanamjua Mungu. Kwa sababu ile wakati ambapo unasimama na kusema Yesu ni Bwana na Yesu ndio kimbilio letu na Yesu ndio mchungaji wetu, huo ndio wakati ambao adui naye huwa anasimama, ni kana kwamba umetangaza vita kati ya wewe na adui. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuangalie vitu 1, 2, 3 ambayo itatusaidia